Hello. Tut. Oh, kaka kelki niya. Kelki hi Minecraft ahian 1.19 ahian thararon oma kanin. Kan intro music to tu ni kaka. Hey, vul mun ahian kala oma tina hianin kelwarang kun oma ting hian meron su thianin go thon hin thlau thina. Meron su don ge ai min su fu. La om san mananga ya. Kan ti thaleang. Han meron su ro ta hian. Meron su don em. Su don lau mi. Meron su ta. Hian meron su nga chuanin min su thelanga min su thel chuanin go thon hi thlau thina. Aseng min vasu du lo ve. No kalanga meron suang. Chuan kalawin bumang. Oh, so. Ai, kain bum man to tu ni tu na chuan. Cái ông xuân man lậu zia. Hey, meron su tutum. Cho ka keng sia. Oh, ngoro. Yes. Si cái này môi đầu bơ. Ô khăn thì hang go thon cậu là khô mà tiếng lại hianin. Hey kan om na khu kan enanga coordinates khu 300 blocks vela. Kan ina tanga 300 blocks vela la khan kan oma. Tiếng lại hianin go thon kalau nei nual to hey. Sing ang hi mo yang renga. Tuna kan intro kan hamang khan ya kan ham le chinang. Kha sing chu nia. Chon pounder tipo hi poi moi thawa. Tu. Chon hey moi lo ber chu sik hi nia. Sik chu hey nào hậu villager hậu hamang chi khan nia. Chunin hona hin wang to mai pakhat ka mua he hi feel se nia feel si kan ngai tha chen. Lo ngai tha chin do. Nice. Khan ting hậu ka lo ne ya hey. Hianin hian hey ka lo khunga hey a then hậu chu pakhat chau te nei to hian an thlau to a pani te hin thlau thea. Oh hey heng ho hi kan ma mo ai tam ani to a an da le thea fuse po hi under po khanin circle box khat kan nei ya kan du tonga kan ho deang kan ho main ngo zan ani kan mulokang kan ho main tina hin vura ma hin intro ka ron ti na chan chu tina hin mun nuam deuh mai lo oma tamai nem an lo. Oh hey lai mun vel hi ammo yang reng ko pa hey potential nei ga sia tina hin mega base demo inkha sakala rem don ria win ga sia sonin village sa tina ason omboka hey tina vel hi moi don ria mai hi kan chin chinga coordinates te na hian enge flower farm te mo kha kala siam mai the hey sunflower biomes te ma sunflower biomes te po hi wang renga kan chin chi don ni o ti han kan starter base han kan lom le a ta hen thil pakhat mamo reng kan nei a chu ta po hin kan nei lo ni hi iron hi kan mamo reng do na chunin kan dai thei thlot lawa iron hi gold chu kan nei tam to gold farm kan nei to a gold chu tam ta kan nei a diamond depot engmani za chu kan nei ya amar chu iron hi kan nei thei lawa hetanai kan iron farm siam village ma sazoka iron farm sing kha chebok sia chon tena hian iron farm siam kalo tum dawa kan huan pia dewa hianin iron farm siam utuma ta hen kalo in da lok to a e ka man ruwa man tu te ho hi lo enila hengoi kan building sakna kan man tur chu nia building tia hianin watch tower ang do sakatuma so tena son villager an oma song ho laka kain ven na masaber tur ania tena mi hi miron beidon ta sengin tena hin kain ven na tur ania pillar ta hen siam ka tuma kha iron farm angin siam ka tum china hi kan siam ha lo ang tu na ta in chest tam tak ka mo to na tu kan dang ta hen dai lan nuwa tiena mi da chinang ti hen chest kan danga zan ngai kan da to khan ne thum level hi tok tura ngai la pali kan danga chuanin anunga hen ten hopper kan da zelanga khat ni thum li nia pali sompa kan da chawanga ten pali panga paru sari pariat pakwa som pakhat som pani som pathum som pali som panga nia som panga nu khan ten khat ne thum li nga panga kan da le theya
chuanin a base a hianin a dum tak ber hi kan hmanga hi police blackstone ania police blackstone le mi po hi tak hi nge deep slate tile hi kan hmanga hei tangai ka mark na la hian kan da zelanga khat ni thum no hi chutian phot sengin hetla point kan da vek dona amar chu kongka te tikhan kan siam dona wangai tanai chu kan da thi lo lok nga kan siam lo chan bok chu tanai hian villager te kan da dona kha poimo sia kan mu thei nan mo kha kan lo ti lo hri loka chuan hi black nge kha thei police blackstone brick police blackstone brick hiting kan da zeu zeunga khan nia ngoro scaffolding hi kan ma mo dona scaffolding hi kan ei lo chuanin khami police blackstone chu du tok photila smooth basalt hi kan mang don boka smooth basalt hi duain item ha kalo la tama ma he stack khat deu ve kalo da sen ka mang tam vak don lawin an lang tlat mai smooth basalt hi kan da lenga hi sang deuh hlek nga smooth basalt do ta enge kha deep slate brick hi deep slate brick chuanin brick pa ngai ne le 1 2 3 4 5 a hianin platform kan siam le dona min china hianin platform om dona tin siam lokang police blackstone brick stair sei to ve ming po chu hian kan da nga hain hi chu ngai ve kena kal phei theya kel site kan manga paruk na che hian mo kel sai chunga hen restaurant lem kan ti dona chuan restaurant kan momo a tuna chuan restaurant with DK craft kan ti doni restaurant kan tinga pahat ka thengil ram chula chuanin piston hi ta hen kan danga emi hopper bull ani lo khodam zong ni lo a chung hoi hian te kan danga mo hopper nei ning ka lain pakhat omanga chuanin kala thiam chuanin tahen reston das omanga tahen repeater chuanin block kan nem block hmang block tahen reston das omanga repeater kan mo bel tlat tahen repeater om lenga chuanin tahen block chuanin 4 tikin kan da vek nga 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 restaurant torch kan siam theya hengan tanga hi tahen achunga hen zombie somanga tahen komna ta hen akina chun zombie somdona zombie sabhen villager ho khala hanti hlau zeu zawanga chona hanti hlau khanin an mu theilo mo khani nga chunin khamini wang khan iron golem khala hin spawn doni nice kha kan redstone chu nia man chu tuna hen kan off thei rena kina kan da doni hi chu stone brick kan mang dona ta hianin stone brick kan da le theya khana nia kan en le zuanga khan block thuma sangin kan ti le a chuanin noya hianin glass kan da thei tawa dikem dik turah nga yang khanin ni a dikem le tain khum omanga dikang composer pathum kan ma mawa villager ho an na tho tur kha ni a hi tain kan da theya khat ni thum an kum pathum hi kan dang hi villager ho mut na tur ani a khat ni thum khan nia chun glass layer hi 1 2 kan gan ti san bel le ve kanga chuanin tain trap door kan da theya
ole tuna chuan in ol sam chi kan ti dona villager pathum kan da dona ta khianin villager pathum le zombie pakhat kan da dona villager da na tur hi ta hen kalo siama ta hen villager kan da le lok nga tilai kan villager breeder tang han kan la chuak theya ole tikhan villager hi pathum kan neya ki ta hen kan da dona heng pathum ho hi ki ngai achung a han kan da dona chung them chuanga ha kha mai ka thi kan nghal theya oh ai farmer ni turah ngai la heng composter hin mu theyang chumo kina farmer turan ni mi te hi in thak tana ki hi ti hianin workstation an mu hianin farmer villager ani nga pakhathila ni lawa he poi ni turania toolsmith khala ni hri loka ni rei to lawang chuanin chunga hen teng kan da theya tikhanin trahen zombies kan da lenga ta khon tla khadona o kan lo ti che thot thot ani a nice heng block pa ngai ngin khar thaya iron golem poron spawn a collection area hi kan siam ha lo longa chumi tan chuan lava kan mo lava kan nei lava duain ka lo siam sang ma ne hi mi hopper hi mo duain lo sang ma ani khan wall kan da tuanin ai o adi ke hei tiang bok hian kan ti lenga kan tum thla thei em tania ta hen ni le a khania chuan ta hen wall hi patnin gan siam vek theya lava kan la ha lo long he tan lava pulo min ka hria hai tra hi oma chuan sign kha ta hen kan da theya khat kan da theya ta han chuanin ta le ta hen yam han danga chuan lava kan da them nice chuanin ta hen water source kan danga khanin a zo dera hey no sponsor char to mini dikhan kha kan iron farm chu nia ma seng hei chei ngai la tam khopa achung te kan siam do na siam that ngai tam takalo ma a design te achung te po kan lan siam do na kan ting vel kha siam that ngai tam takalo ma chun malam pang hi kan khar phui lo long ti han kha kan iron farm chu nia ka sen khanin hey decoration ti tu te tam takalo ma achung te lom do na khana function a kha iron farm chu ni hei som pali som pasari kan nei nghal dera kan siam chung ngot pon iron tam tak kan nei to do ni odi han kalo chei zawa hei kan iron farm chu ani dan turang tak khani to a so iron te pon on spawn a ma chui ka color man hi a colorful ma mai o ga ti dawa rong hi ni lo ni chuai dawem o ga ti dawa dum ma var le sen le pola ni rong chili chinga veloma apoi dawe ti me ango hi block thar ania block thari ka mangchak vel a chuan chune ka man chunin kan iron farm mi kan enanga hei stack thum stack li lawom le der to a khanin iron po kan la chambak to don lawe chunin
tenai sirte a hian lo spawn theia enge omje ka hrelowa thi don thowa hei hemi block a hianin emi rooted nawa hian a spawn thei mon le ka ti dawa spawn thei lo tur tak chu ni leaf block tho ang kha ni ta a chu wang chuanin khonge spawn ta kang ti kha ka ngai to ni leaf block hi ka da le chin do mi nyang tikhat chuan ron spawn to lo tura ngai la hite ngai sira hian hey zombie ta hian ama zombie hian ati hlau char chara la hian mom chuanin hlau char char kha chun iron golem han lo spawn char char do na thado ne chuanin ge seng khanin so tension pillager outpost anoma pillager outpost laga kain ven na watch tower khan nghal ti khanin chuanin tenai hianin kan eng lawa pon kan villager breeder po khanin time villager da tumin kalen ruam han mek towa time villager poimo ho gati ho kha kan da don to nga le khabu trade tho ten flash kan lo trade lenga ole tikhanin emerald po tam takan nei towa tla hin kan nei za thi kan enanga block a block ringot po stack li kan nei trepa villager poimo ho ka ti ho kha kala da theilawa hin ni nom riu maya tuna kan lo da lok nga hei ta hin in mending villager kalo ni to hi epai mending ania hepa hi unbreaking villager mo tinghan protection mo thil thado khani tir ga tuma ma chu hemi hi trade du lo reng reng maya hi ka hret hiam lo ngatinge nai tho du lo kan ti le mi don mi huna du tho lek dona anga hei villager ho hian nan thok thadu lawa hending ho hi ta hen kalo son phei do ni hei tingai tangkai ho ka ti ha khan mo hello tikhan da kar som pani vel nu kan lo let le a kan enanga khu moi tran to lu tu ka tikhanin hei villager poimo ho ho kan da hei chunga te en tura tam lu duk nen kena kan seizel do ni ting kan en kol thu thu nga kan sei fiah zelanga chun hei lampang hi la ola lampang hen engmani kala da don villager ka da tur hi kala sha shi lawa enge ka dang tikhain du le lo comment ula suggestion nei chunin tikhan lo sei ula tena hen enge eng villager nge kan dang ti khalo ngai tu ula kilama te pon hei kalo che tana kan enanga chun hei achut te poi kalo tia direct le snow kalo manga chun hei chu kan traffic tonga kan hovek toa hei pumpkin le melon te po tam thak ala om toa tena kan pumpkin farm khamo pumpkin le melon farm kan nei a tena hianin heta tang hen kan Enchanting hei hi kala ti chelon san chu kha villager da na tur kha la oma chuan jong kala ti chelo mai maya ti hianin diamond armor khalo da cheina han kalo mangvel toa apoi mo ho hi kan en ma sapotang ta hian mending ania chuanin ta hianin silk touch chuan ta hian nge fortune tikhan nakina chuan an chunga mone hianin kala chin chenga engen ni ti tikha tian en chop chelinga ya hi unbreaking 2 ni unbreaking 3 hi ka zong thina ma chu ka zong fu thei khlot lawa unbreaking 2 hi ka nei tarenga ta unbreaking 2 pani kan combine kanin unbreaking 3 ron chok theya poilo mei ka ti ta chuan unbreaking 2 ka ula then feather falling 2 apo hi he po hi feather falling hi awang emema 2 hi kan la thawa san chu kan combine khanin feather falling 4 ta kan nei theya chunin hei kaputa po feather falling kalo da towa ku noi ber khumo tra hian protection ania hi tangkai emema kan armor te hei kan helmet te kan chest plate te tingchi protection omve ka hi protection 3 ni hi ngo protection 4 na kina kan la leido ni hei pa tang thin chuanin hei hi nge ni ve looting 3 ania chuanin hei hi sweeping edge chu kan chema hin kan da amja chu automation na don tinani hei automation kha zau don tinani kha kan sweeping edge ni nge le budang hi nei power 3 nei boka power 3 hi power 3 pani kan combine han power 4 ania power 4 pani kan combine han power 5 alo ni le chuanin hei kan thala point power 5 kalo da towa kha ni chuan dot le he chuan ni chu
oh smite ania hei enting ho hi ka mamo chuan nim to mara chu mi field khat ve shim da khat ve shim ka du wang hen tena hen villager pathum hi kalo da bela smite ania smite kala nei lawa thalu tu thawa fire protection ka ngai lawa kha smite ania chunin ta hen nge oh hei kalo thei hi la ka sei rol in ka set chu le chule thank you villager time villager hui ka mamo ho hi ka nei kim to mo ka tia mà chu efficiency hi ka lo la nei lawa chun ka da me lai khan efficiency ka ti fu lawa chunin efficiency hi ka la nghal maka chun nge dang nei depth strider le knockback ania abak chu thawak lo chunin hi nge nei sharpness 5 hi kan chema hen kan da bu ka he thato lu tu ka ni chunin hetlam panga hen kan en ve lenga heta hianin armorer hian armor min pe a hei emerald pakhat mangkhan ten diamond ke korte pekhokte lukhumte emi chu emerald panga ngai ni hi chon ka lo tri ta master ni toem kha master ni to level max ni to tai point chun ting chi chuanin hei armor hi pani ka lo na ya chon dutlia chuanin toolsmith ania toolsmith hian hei emerald pakhat mangyen hei emerald pakhat mangani na chan chu zombie sakan chantira kan heal ya khami wang khanin lo mana aning chu tikhan min lo petri na diamond hoe x le shovel le pickaxe oma chuni mi de poi pathi ni ya khanin shovel le pickaxe ta phoi min lo pe boka chun weapon smith thiam le weapon smith ai chon hei gem hi min trade theya gem te po kan nei nga to a chon hei an to ta hi chonin da khat ve shim nang khanin shepherd ti te khau kha le the worker ti te butcher ti ho kha kalau da enting ho hi poimo ho nia chun design hi kan lo enanga ki hitinai ki hetili rap thak lu tuka glister ka da hi da boi thak me ma hemi 5x5 area chung dungo thi da kar chan bevel ka boi puya ki diamond te oma stone lem te khanin design nia chon hi painting kalau da chuak veka te na ho hianin painting ho hi oma ambak chu decoration ba kala tilawa ei tanai tlem kalo thlak dang lam hret chata chonin villager ha ka dale dona ta hianin hei hi kala thiat thei hri lowa chuan chona floor poi kala siam thei lawa hi floor poi kan lati dang lam dona kha kan villager te chu nia kena hi chu engmo episode dang in kar vela kan lauti zok dona chonin hei heting la hianin in lo mut me thea episode ti lama khanin engi om le in lo tin me thea kan lut china kan en sinang oh tana hian pumpkin le melon farm kala sima hi menu la nia hi kan trade nghal zel thei boka kimi ein harvest automatic hat nga chung vel te khan dikhanin hi lo tro ve char thowa anin kan la theya engau hi kan villager ho kan trade ta emerald po tam ta kan nei to a hei kalorem fel deuh leka mumal deuh lekin ting te po hi chun gold po hi kalak bel to a gold po kan da theya kain emerald po hei ma chun emerald block kha stack level kan ya tuna chunin a block pon kalo nei to lawa chun che mi ten emerald an he ma kan convert chung master ani chung vel hi emerald tan he lu tuwa chuwan chun ka emerald nei zong po kalo mang zo trap a tlem te ba kalo nei to lo ni kan villager trading hall hi op ma duain op kan de chun overpower overkill ma a then chun an nei du vak lo thina ki po han kan nei du vak lo thina ma chu hi chu kan khel reng nan tu ni wang khanin nge tutorial pain khana siam thei ni ti ta kan lo thian nan khanin karon sima ma chu ka mang vak don lo ni ole oh he emi wol ta hian tin kan lo khel ve top a nge plan mu mal po nei lo khanin kan rem mang ang kha kan lo ti ve top thina tu na chuanin kan insorbin na tur chu kan thil planning kan nei na turang chi ve kha kan boi puinga planning board kan siamanga tuna chon ro puilu tukhan kan siam don thri lawa hi function thei chona to ka o dikhane hi kan notice board tur chu nia notice board te maila o kan project board tur chu chunin tahen masabera hian nge kan tiang kan di chunin ngai to lok starter house hi kan ti zo theya ka project ala bom sengin ki ala zo lo dawa skeleton farm hi
hedra son skeleton spawner kan nei a kha farm siam theya kha ni a chuan nge kan ti lang bong le beram in mi bong le beram chen na ti meng bong le beram chen na tur kan siam bok nga chuan nge ni ngang villager in sak ti he in so tena ya hey heten lai industry villager industry re hi kan ti changklung do na ocean monument poi kan re do na ta hanin enge england tran yam kha sea lantern kha light source thal tuk mai ne ya kha te kan mamo do na ne kina building ti nan te mo red farm hi kala siam ngai chi lawa ka siam thiam lo mai theya kalo ngai to lok chi lawa tuna ka hria tang ang hiten karel ru among kha karon ziek chuak to pa chuwan chunia comment na khanin farm in duang chi khalo comment veula chuanin kan en chinanga kan siam thiam tur te niam ti chi te kan enanga mega base po hi he ta en da teng a top lampang deuh a hianin mega base po hi kan la nei do na chuan adventure kan nei do na adventure ti ronga thian dai la nakina tun than chun ka hremi lo ma chu adventure kan ti hrim hrimang de khanin kan the hi lo nan lo om free sengin kha lo ni hri phot sengin ka soin khanin comment na khanin nge in mu du ang chi ang te kha lo comment ula chunin eng farm me kan siamang kan next project le tur teng chi te kha in du khalo comment ula ole kha ti khanin tun episode a chun thil tam takan lo tia villager ho khan huna he khopa chuanin video te pokron post wat theilawa tuna chuanin video top lam kan lo nei le tonga hei video top thlenga ilo en chuak vekani chuanin comment na khain OG ti kha lo da la ati ratanga original tak kha ini nge ni lo ti kha ron ti chiang la comment na khanin OG ti kha ron type la chuanin OG ni nge ni lo kha kan lo en dang ni ole tuna chuanin kain mu le ma lo song episode do le ma lo song su bye bye kan ti le phot mai do ni bye bye